Okay, palapakan tayo po ti Labilab, Itugon, Binggit, Baka. Ay, nagani ante? Amtarda. Single? Balo. Ay, letter B ko no, letter B. Letter B. May kuwan balo ta. Okay, bigay taon mo la ante. 63. Oh, man pinsyon. Wala isok pinto. Ay, umpilay raya, balom lang siya. Karay palakpakan tayo si ante. Letter B. Okay. Mansada kayo kano. Sala kayo. Palakpakan tayo man ni ante tayo. Ada sokpin na la itoy. Kansyon bangat yayaan si Pianton man basta kansyon bangat yay. Isa dayo bless tagalabilab kay pansada. Ante, mabatin ibalo? Balon abiyag? Ay, ngao ko no. Ngao ata alam siya at day sukpin. Siya at dayin inom. Agtuot unong ay siya at say kankanan mo bangat ni awos mo. Yahoo! Sige. Waray nakdinavan naknan pasyalan lugar da aksuno inimbitaran Auston an motokak pelmi ipalakpak jep nahan babaeng oficiales irada sineng nan syugi may sasada syahal nan sagana na mafil na habis-bis na hota awa pakulan jakawan siya tasi kato ibat kag paradaba saino iban mo tukita babasyas tungod abada motokak sit bodayan syama naknoman pan ibaga sinanang tuntatangku tasay ikawan ko ihuta ayat ko say etenengan siya on buday son si kakapasya Ostoman agsafa on aharak ko ma wara alinan tawag kawan ko'y ansyalonga jase ante kori tapwaray to enkare apatay-tayan buday siya arason si Kamil Pamilja on anjoy balay me ay si mangoy agsyan me nam si manang Chris Aquino